Israel ram hi tun lai khovela mi te beng khon khoveli na ngai ven em le US me wina ahum em ram ani ya keini Christian te chuan kalal li suwa lo pian na ani awangim ram thiang lim kan ti deuh kher thin he ram hi Abraham ne na atha te pe ka ta na pathian ni lo tiam to ram ani ya ai kupta atang lua tura suai chuwa ni in thale ram zau takan pal tlanga chumi nuwa joshua hovinan lua tan chau ani ti kan mu ama chuan lua tu masa namtam takan oma chumi te chu nein an kuta ta chu sakin an lua lan ani ber mai kanan ram an lua atang hian rorel tu te rorel na noya rei tak an oma chumi nuwa lal ram in an om le a lal an nei masak ber po sola ni in kum bc sangkha som ni vela anin tana khata tangkhan lal in thlak chau zelin lal pathum an nei mana heti hun lai hi United Kingdom of Israel and Judah ti ani nge ram khat ni thin chu ram ni anga then ranin Judah le Israel chim le mar angin then in an oma an ram hi an mani hi hun tam tak nam tam takin an lo beya an lo op fo to a buaina na men lovin Israel le Judah te chu akian san tak tak ngai lo ani ti chuan hun te local zelin indo pui pani na hun lai khan Judah mi chu makta duai tam tak suat an ni ya ram thiang lim an ti mun atang mi sang tam tak no dar an ni ya kum sang kha zakwa som ni pani khan British en kol na hnuaya om turin League of Nations chuan arela ti chuan kum sang kha zakwa som li pariat mei ni som paliya British kai shuaina le UN ro re na chuan Israel ram chu independent state ni ina puanga kum sang ni don lai mai tlum te thlir taka an lo thlir an han zalen ta chu an lom po akin na ro e ma se khata tang khan Israel then oma cheng ho muslim te an thin rim em ve thunga khovel me patangin Israel sarkar tharal chu noi bo ngal an tum bur maya mei ni som pali tlaida ruka Jerusalem in dona silai chu apuak le ngala ni kap pum hlum po ramral muang in an om man lo ti na ni ber chu July sangkha zakwa somli pariat thathum aral meu chuan arab ho ta tura ngai le UNO po ina ruwa man thingtlang khuwa za som pani le ram square mile zanga Israel sarkar thar chuan anei bel pha ta der mai zoka chung khuwa tang chuan ral tlan nuai ruk chuang zet an lo om pha ta bok ne khatia atam zok le lian zok in ngai muslim ram arab ho chu in dona an tlom tamai chu za tha an ti in an ril ruana le a arab ram te chuan ni khat chunga Israel chunga phubalak chu an tum lian ber aron ni chaule a chu ril ruwa wang chuan arab hruai tu te le lal te po an om le thei lowa eng anga phubalak tur nge niang ti chu an thupui berani a ana theyang bera Israel ram chu thung rula khovel me patanga an ram thai bo te po an du tarum rum maya chu din munatang chuan politics lama in lung rual na le tan ho tan te ngai to im anua chuan Palestine Liberation Organization PLO ti chu ai kupta president Gamal Abdel Nasser a kaltanga lo piang chuak ania Ahmed Sukheire achu an hruai tu atan an thlang hal boka ai kupta president Nasser chuan Soviet hruai tu te nena in lai chin na thazok siamin Soviet atanga tranpui na sum tam tak adong hala ral thuam po Soviet in tam takape bok chu thil chuan Arab hruai tu te po achok phur hle a kum sang kha zakwa somli pariata an ming lo chi to na cha thai bowa Israel chunga phubalak chu tum thar le in kum sang kha zakwa somruk pasari tan tir khan in dona chu an bua sai le tan tani na se ra chu an Soviet chau rin chan lovim Syria President Hafez al-Assad le Jordan lal Hussein te po lamtang atana somin Israel ramri chu an beitan ta in do tura Arab lam an chet masaka wangin Israel po a om le thei ta bik lova Israel pa ber David Ben-Gurion ai o tu Labour Party ya Prime Minister Levi Eshkol po im
kum sang kha zakwa somruk pasari mei tha atang khan indo ani tur thu chu Israel mi puite he na chuan radio mangina puang chuak ta a Israel sipaite an zam mai lo na turin Mosi Dayan achu defense minister tan rang takin ruat ngal boka chutatang chuan Israel po chu indo tur chuan an imbua sai tan tamu mu mai ai kupta president Nasser po chuan indo chupum pel thei ani to lo ti a riat chiana wangin mei ni som parukha British France Israel ten kum sangkha zakwa som nga paruka anlak Swiss kanala UN sipai omte po in thiar film factory UN shuai tu te age mei ni som ni pani khan Israel ten anlong pui kalkonga ta na an man mun pui ber Straight of Tiran le tui pui sen chak lam te po akhar ngal feka chu huna chuan asipai nuai khat in do na motor sang khat le in do na man chi teng sang khat te chu a chop ngal boka mei tha top chi khan Arab ramten in do kan man ta e ti in an ron puang ta ti chuan kum sang kha zakwa som ruk pasari June ni sari khan in do na chu tanani ya Zing lamdar sari ari chia khan Israel lamchu achem hasazoka antranga Israel in amasa bera ati chu ai kup ta thlo na tum mun Egypt airfield chu bom chiat vek ani ya atota chuan an longchol mun poimo zong zong ti chiat vek ani boka chak lamatanga ai kup ta tanpui tura local Jordan sipai tele Golan Height muna Syrian sipai omtepo chople chilin Israel chuan alo be nga la nirei lo te a chuan Palestine rama Gaza Strip le West Bank te alangal tamai boka Syria ram hi Golan Height te East Jerusalem tele Sinai Peninsula te po alaboka an airfield tele longchon mun te achia tak feka wangin June ni som khan Arab hau chu an tlom ta der mai Israel in nirei lo te ya Arab tang rual te ane ta chu khovelin mak at ti hle a mitam tak chuan Israel CIA te na tho dan le an in do dan te chu an chak na ber ni inan soi hial ni Israel in Sinai Peninsula alak chu Israel le ai kupta ten kum sang kha zakwa som sari pakua a rem na thung an siam ta ka wangin Israel chuan ai kupta apekir le a West Bank ero chu Israel sipai te kut nuaya ala om zui ta thungani Indo na azofel nu chuan kum som pakua meu then thana lo om to zuda ho mun thiang hlim ber Jerusalem ko pui chu Israel te kuta a oma an nam history mun poimo em West Bank po tuna chon Israel te kut nuaya a om fai ta fekani Israel chuan mi pui in op dan khau takina siam nga la Golan Height le East Jerusalem a cheng Arab ramten Israel khole tuini na an dhir chuan Israel po in phal taka peturin kong zau takina hong ngal boka hetianga Israel in chople chila mipui in opdan asiama wangim UN Security Council chuan Israel adem nasaleya UN Security Council chuan Golan Height le East Jerusalem te chu tu ma lua theilo ram ti inada sanga he mi huna cheng reng te chu dan lo angaram lua tu ti ina soi bokani Israel le Arab te inkara remna a ombei seyin UN Security Council chuan dan puizan hi somli pani a Land for Peace ti in dan asiama Israel ten dan lo anga an lua ram te po chua san turin UN Security Council chuan Israel ne na thu ape a ma se voin thleng hian Israel chuan UN dan siam chu azom du ta chuang lovani Indona anlak West Benga mun khuar turim Labour Party sarkar chuan rang takin tutluk na asiam nga la West Bank hi kum sang kha zakwa somli pariat khan Jordan kuta a oma ma se chu Britain chavin apom puya wangim PLO kuta an hlan let le fata West Benga omte chu Arab Palestine mi tele kum sang kha zakwa somli pariat Arab Israel indo tuma ral klante an ni deuh bera kum saka zakwa som ruk pasari niruk indo na nuwa ero chuan West Bank chu Israel sipai ten an opa kum sangkha zakwa som ko pathum thleng khan Israel sipai te en kol na nuaya a om zui ta ni
Israel tem PLO atanga ngen na le kha an lo pompui nu ero chuan Palestine mi pui tam na khuwa te ero chu Israel in Palestine Authority PA te kuta thu nei na le ro rel na a hlana Israel sipai te chuan mun tlem te chi an op zui ta ni Palestine hel hoten Israel an be china wangin Israel po in asipai tam takada bel zel poka chu wangin Israel le West Bank in then na kulbang sang tak chu siam nga la ni bok Gaza Strip ero chu ai kupta ne na ramri ani thunga kum sang kha zakwa somli pariat atanga sang kha zakwa somruk pasari thleng khan ai kupta kuta aoma kum sang kha zakwa somruk pasari atanga kum sang ni le panga thleng khan Israel sipai te kuta aom vele thunga kum sang ni panga khan Israel chuan Israel Unilateral Disarmament Plan dan asiama chu dana wang chuan Israel in Gaza muna mipui tele asipai zong te ason chuak feka ma se Gaza airspace le longlu le chuana tuipui te ero Israel kuta aom vek thowani Gaza ramri chungcha nga Israel European Union Palestine Authority tele ai kupta ten in rem na tutlung an siama EU chuan englai po in a en thar zui ta reng ani ti chuan kum sang ni le paruk June thla khan Hamas movement tem nen an chanta ka wangin ramri chungcha nga buaina na satak achuak le a Israel le EU ten Hamas movement an pompui lo wangin EU ramten Israel kaltlanga kumtin tanpui na sum an pek thin te po Israel in adang chat mi maya konvar tui gas le electric apek thin te po Israel in ati top feka ramri kaltlang na te po akhar feka wangin Palestine ral tlan te po ni tinan pung zela Arab houtin rim chuan Khartoum a Arab shuai tu te ro rel na Israel ne na in rem na tutung siam lo turin thu pot chatin an siam ve nga la ni Khartoum ro rela an dan siam poi mo em te chu Israel ram din ani thu pompui lo te Israel ne na in rem na tutung siam lo ti te Israel ne na in biak lo ti te ani Israel in Arab leilunga aram atina wangin heng leilung te hi Arab te ne na apek kir le ma lo chuan Israel in buaina rap thak tak amachon zel don ani ti chu Israel Prime Minister David Ben-Gurion akpo khan alo mulok sa feka anua Prime Minister Naron Chel le tur Ariel Sharon ate Ehud Barak atele Ehud Olmert atepon heng buaina hi an pumpel don lo ti po alo mutlang sa vek bok ani Israelin achak na mga aram dinin ne na lama se thir tu tam tak te thin lunga zona lian tak chu Israel te ne na hian Israel le Arab ho inkara rem na athen tak tak theyangem ti khani Israelin Arab leilung chunga aram dina wangin voin thleng hian Israel le Arab te inkara rem na le muan na tak tak a om thei chuang lova Israel ten anram andin awanga lom na mitui nen ne na hlamoi anrem laim anram chu sak Palestine mi puite ero chu lungai na mitui nen an kun tlok tlok thungani Israel in hetianga Palestine mi puite mitui tlak na asiam awang hiam Israel nge po in voin thleng hiam buaina le har sat na atok mek zela kumsang ka zakwa somriat pasari a indona athenga kumsang ka zakwa som kuwa a Israel mun sang a bom a puak boka kum sang ni a kem David ro re na po khan kum sang ni le pariata buaina ti top antum target chu atheng thei te chuang lovani US President Donald Trump khan kum sang ni le som pasari December niroka Israel khopuyatan Jerusalem apuan khan Muslim ram tam takan lung oilo le a UNO meu po vot thlakin ramza som ni pariate ngotim Israel khopuyatan Jerusalem chu an du lo thu an soi chuak na sa hle a nat takin Donald Trump khan Israel thawang a hawa chu mai po chu ani lo Golan Heights po Israel ta ani thu apuang tel le zel bok ne chu chuan Muslim Arab ram te thin atirim thar hle a Israel endong
zong le do zong a che te chunga tarif le sangson nat taka kalpui ani awangin Israel po athamuang le bokani ma se Donald Trump pai thak ani le atang chia khan Israel ho em tu Muslim ram anin thurwal chole a kum sang ni le som ni pathum October ni sari khan Hamas lam chuan Israel chu arun ta thut maya khata tang khan media a in be na po aron so sang chole nga la Al Jazeera phei chu Israel sarkarin an rama lu aphal sak lo zia Israel supporter ten social media lama nasa takin tran an la zui ve a hei hian khothlang rama Israel chu avor kang chak le boka kha an run na wang khan Gaza le a che vel zong zong po khopui ram ang mayim Israelin aswa sam chaka ngam lo chala chil an nom ani ti chu achiang reng mai kum sang ni som ni panga February thatop lama Hamas ruai to senior le director of international affair Musa Abu Marzuk an the New York Times ina an kom na soidan khan Israelin Gaza abeina awanga chiat na sa takleng tur hi shelok thei ila chuam October ni sari sang ni som ni pathuma Operation Al Aqsa Flood athlop don lo ti alo soi chuak to bokani he thil hi atheng ngei tura be se ni ta se October ni sari hi a om lovang ti ina soi chuak ani kha ti chuan Israel le Palestine te inkara buina chu voin thenga khovel shuai tu te lu ti hai tu ber alani renga in rem na tura thu soi ho te po voi tam tak nei ni to ma se voin thleng hian in rem na chu an la nei thei chuang lovani Israel le Palestine te buaina bul ber chu enge ni ta eng anga thulai han rem tur nge ni ta ang ti po UN shuai tu te le historian mithiam ten voi duai lowan ngai tu to a Middle East chanchin chui tu te le thir tu tam tak te chuan Israel le Palestine te inkara buaina bul ber ni an mu chu kum som li chuang liam ta a an buaina bok kha ni ya he thu buai chin fel ani ma chu voina Middle East buaina po hi chin fel thai ani don lo ti chu an thu thluk na ani Nobel Peace Prize dong tu Israel mi Eli Wiesel apo khan Israel le Palestine ten kan ram kan din ve ve a lungrual taka kan ko sak thei phot chuan chu kan inkara buaina sukiang tu turani don ti chu Israel le Palestine te hian kan khachiang ve ve ni ti in asriat rengna le khabuwa azia thua soya ma se chu Israel hian apom miau silo kum sang ni som ni panga September 30 lama UN General Assembly New York khopuya nei ani khan kum sang kha zakwa somruk pasari a ramri an nei angin Israel le Palestine inkara buaina omchu Palestine state thlop lo vote thak ani ya he vote a hian ram za som li pani im New York declaration an thlopa ram som te chon Israel malak na an thlop thunga he resolution du lo tu ram langsar tak te chu Israel US Argentina Paraguay le Hungary ram te hian ni a he resolution hi France le Saudi Arabia ram ten an the lu ta Israel le Palestine inkara state ni ti nun le tum ma se Gaza Hamas lam eng ma tel lo thungani UK po he thila atol rel pol ania diktak chuan Israel rama Palestine rin lu tu kha UK nia ama bok chuan thil aron ti nok zuala an rampo an buai phareng boka friends la ni se Palestine athlop na sat em awangin an president Macron sarkar pai thang du hial khopin an ram mi pui thin rim na so sang sot em bang tura norna le phu na hia la chuak chung po ala ban du lawa wang le Palestine thlop zonga boruak asiam reng awang hian mitam tak chuan French drama revolution athen hial an ringani he Palestine ram tuna an buai reng na mun hi ram pan hi siam mai chu thil thazok ni tura an ngaya heti lai hian Israel le athop an nor na sa hle loma Canadian Prime Minister Mark Carney an Palestine ram an pom ti apuan na muan na om theina tur le
Hamas an top na tur an kalpui zel don ti asoya fir fiak na hi dan nuaya om lova lo man po om hek lo ti na soya in dona a chuan thudik athima saber thina in soifia thiam piang hian thiam an changfo thin bok Israel le Palestine buaina a hian khovela media mainstream lian te chuan Israel mai an chu bal thin le boka Gaza Strip a chuan Israel hian sipai atir luta nunau poisoi lo te chu rong takin athata civil mi adu apiang amana sheom takina tantira Gaza a hian humanitarian aid po alu tir thadu lova Palestinian mi puite chu re thei tak le ril tram in rek thin ti hi khovelin Israel asiatan masaber khani he mi konga hian hun rei tak chu BBC le CNN ten mo anpur na sale a tun naya ero Arab media lar Al Jazeera hian atho lok berthung Israel chia na tur lam lir an chua thina an ni hian kumsang ni pasaria Hamas ten Gaza an opnuwa Hamas te hian an beina sa le boka Israel chu sualtin reng bul ang shimin khovel hian asiat pha boka tun lain Europe ram hun sang sanga Islamophobia Muslim ngai thei lo na alien sot le a he hian khothang rama Israel supporter atipung na sem ema Palestine support du le tlak niam pha ta po an tam le an pun khom namuna pianga mi pui van tlang tan har san na an siam thina wangim ngai thei lo an lo pha na sa le boka Iran le Israel buaina hian khothang rama Israel avor sang sau boka Arab ramzi nga nge po Iran sarkar hian ngai thei lo tu anei nuala wangim ama a in Israel chuan atong sang sot le a Iran hian Israel do tu helpol Hamas Houthi le Hezbollah a support awangim hotu anei bet na sa le a Iran sarkar hian aram mi puite laka tang nge yim daudal na atok na sem ema Iranian ral tlan tam takin langsar takin Israel an thlop thu an ron soi chuak vele zel bok ne Palestine op tu Hamas po in thlop tu an nei tlem pha le boka tuna hian Israel hian kilnga atangin beina ama chan meka achet dan hian fak a hlo chho mek thung Palestine mi pui tan puin Hamas ado ni inan lantira Iran mi pui te chua zalen turin Iran a sarkar nun rong tak ado mek ni in khovelina pom tan mek bok daudalna ato na mun ber America a chuan Donald Trump chuan sirna in tam taka Israel du lo na lantir an khap to boka heng chan sang te awang hian khovel chuan Israel chu sarkar sual tak nilovin atuar tu zok thlop ngai em anginan ngai tan mekani Israel demna rally sang a Israel supporter ten counter attack an nei ngam zel tamaya Christian kulmuk ten Israel an thlop na an lantir fo boka in nial na sang an chak chho zel mai bok ne chuti ruale ro chuan UNO a resolution 2 pass kham ram tam tak shuai tu te khoi dan enin Arab oil ita pass mai an om niangai tu an tam ema Hamas le Palestine thlop ram tam tak hian Palestine ral klan an mi khual du lo ti khovelina han hriat phei chuan Palestine thlop anga an lan chu mai kor fuana mai ani ti an thathiam zela Europe ram mi pui lamten Israel an thlop na sabok ne ram chunga Muslim ral tlam te awanga Free Palestine protest huai hot fo po daudal na anasot ema khoi rama mai po Israel le Palestine chu anin do zel ani to ber mai Mizorama nge po Israel le Palestine anin do na sa le a thlop le du zok lam a in ang lo mek chu ani kan thlop zok lama piang hi dikanga in kan om na chungin Israel thlop tak hi ke ka du le tum chu ani ve reng don ani